mu kwezi kwa gatandatu uyu munsi turi tariki zingahe? Turi tariki ya mbere. Uku kwezi kutararangira Imana y'aba bantu bagiye kuyibona. Imana y'aba bantu bagiye kuyibona. Uku kwezi kwa gatandatu Imana yawe igiye kugaragara. Ngirira umuntu muri kumwe umubwire ko Imana yawe uku kwezi bazayibona. Uku kwezi bazayibona. Imana yawe uku kwezi bazayibona. Iki cyumweru bazayibona. Ejo bazayibona. Ejo bundi bazayibona. Kuwa gatanu bazayibona. Niba ubyizeye byakire mu izina rya Yesu. Imana yawe bazayibone. Bazayibone mu izina rya Yesu. Imana yawe bazayibone. Wereze ikiganza umubwire ngo bazayibona. Bazayibona mu izina rya Yesu. Bazanitonina rangadize dai. Harida sisi ya topere. Bazayibone. Iki cyumweru izagaragare. Kadutere haleluya. Uva ibyapfuye Imana igiye kubigira bizima. Ibyapfuye wawe bigiye kongera kubaho. Akazi kawe kapfuye kagiye kongera kugaruka. Business yawe yahombye igiye kongera kugaruka. Fiance wawe agiye kongera kugaruka. Ibyawe byapfuye bigiye kongera kuzuka. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Haguruka turamurire Imana amaboko. Harida niyazike hadida no sandi jameria hazeniki debonema. Haleluya. Umva ngirira abantu barindwi babwire ngo uyu munsi turi tariki ya mbere kugeza tariki 7 Imana izakora igitangaza iwawe. Bibwira abantu barindwi. Bibwira abantu barindwi. Mama Imana izagikora. Imana izagikora sister. Mu minsi 7 igitangaza kizagaragara. Mu minsi 7 kizagaragara igitangaza. Kizagaragara. Imana izakora igitangaza. Imana izagikora ku buzima bwawe. Mu minsi 7 kadutere haleluya. Mu minsi 7 Imana izabikora. Mu minsi 7 Imana izabikora. Kadutere haleluya. Mu minsi 7 bigiye kuba. Bigiye kuba. Shalima dari gere zani atobi kesa sha anotis mvukonima nifusi noteno azolinga la de ash ali beni azos la beni todik abagusetse igihe kirageze naho ukabaseka. Abagusetse igihe kirageze ukabaseka. Igihe kirageze bikamenyekana. Haleluya. Imana yawe yongera imenyekane. Iyagutabaye cyasiro yongera igutabare. Iyagukoreye ubukwe yongera igutabare. Iyagukijije kugwa kwa muganga yongera ibikore. Iyagukijije 9 yongera ibikore. Kadutere haleluya. Haleluya. Barizo umuntu muri kumwe ngo hari umunsi Imana yakoze igitangaza cyari gikomeye. Bimubaza. Aha. Oya hari umunsi Imana yabikoze. Hari umunsi Imana yagutabaye ibura gato gusebe. Iyakoze birigiye kuzikore n'ibindi. Iyakwimanya cyazo rigiye kongera ikwimane. Iyagutabaye ikaguhura byarigiye kuguha n'ibindi. Iyaguhaye business igiye kuguha n'ibindi. Iyaguhaye akazi igiye kuguha n'ibindi. Kadutere haleluya duhimana icyubahiro. Iyicarira Imana iguhumuriza.
Satani narekura urugo rwawe, Satani narekure fiyanse wawe, Satani narekura ubuzima bwawe, iyo ndwara yawe, iyo diyabete yawe, iyo kanseri yawe, arinda sadisa ramatayaka Satani fusika, Satani rekura, Satani nakurekure, narekura urugo rwawe, narekura akazi kawe. Hasatibotikeza vugana n'Imana, Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana igukize uwo mugongo, Imana igarura akazi kawe, Imana igarura urugo rwawe, Imana igarure fiyanse wawe. Satana baba sata, hamagara Imana mama, hamagara Imana musore, hamagara Imana. Imana nize mu byawe, Imana nikugarurira umugabo, Imana nigarura abana bawe, Imana niguha urubyaro, Imana nigukize diyabete, Imana nigukize kanseri. Hatabeza ntigwapfa. Turirukana abarozi mu byawe, turirukana abarozi mu kazi kawe, turirukana dayimoni, tugana n'Imana, tugana n'Imana. Batebasadi Zamuri segesh. Rata baba sati. Zata bekaziva. Irukana Satani muza. Iyo diabete nikubeho, iyo kanseri nikurenje, iyo gereza turayifunga, iyo kanseri turayifunga. Ibyo byatwaye abana bawe, ibyatwaye urugo rwawe, umwuka w'igatsi nukuveho, nukuveho, nukuveho. Bize nawe, bereza bezideba. Mana nyiribihewe, Mana nyiribihewe, Mana geruka, garura icyubahiro cyawe, garura imbaraga zawe. Turasengera Abanyarwanda, turasengera Abanyarwanda, uri Imana igira neza, garura ububyutse mu Rwanda. Turasengera abapasiteri, turasengera abaririmbyi, ratabazadamasa, reka Uwiteka yongera atabara. Mana tabara umurimo wawe. Turasengera abari muri gereza, turasengera abari mu bitaro, eridazata, turasengera indwara. Mana nyiribihewe, Mana nyiribihewe, Mana nyiribihewe, wongera udutabare, wongera uturengere. Izina rya Yesu Kristo, imbaraga zose z'umwijima turazirukana mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'uburwayi katika jina la Yesu, imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Mana regera Abanyarwanda, odepesidema. Imana nitabara abana bawe, Imana nitabara urugo rwawe, Imana nitabara umugabo wawe. Sente bizeba, inyati turayirukana, mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'akarande turazirukana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose z'uburwayi katika jina la Yesu. Reka uwaje agukeneye akubone, uwaje akeneye kumuruhura umuruhure mu izina rya Yesu Kristo wera wa Israeli. Data gukora kwawe kuganze akazi kawe, akazi kawe ndakagaruye, urugo rwawe ndarugaruye, bizinesi turayibohoza, urushako turarubohoza, ifurame turayibohoza, abana bawe turamubohoza, inda yawe turayibohoza, umugabo bagutaye agaruke, urugo rwawe rwongere rubeho. Ratalaboshetero, rakatayababasata. Iyo ndwara nikureke, iyo diyabete nikureke, iyo kanseri nikurekure, uwo muvuduko nukurekure, wangwara wegenda, wangwara wegenda, wangwara wegenda, diyabete genda, kanseri genda, wasita wegenda, wamadeni wegenda, retoleza.
iyo ndwara nivure kure, iyo diyabete nigende, aba bana nawe nibagire ubwenge, urugo rwawe nirugaruke. Niba business urimo ari Imana yavuganye nawe, ukubwira ngo uzacuruza ntiwunguke, ubwire ngo Imana yavuganye nanjye, iri hejuru y'abarozi, iri hejuru y'abapfumu, iri hejuru y'abapagani. Imana yawe iri hejuru y'izo mana. Barizoma muri kumwe ubundi kufite ubwoba, Imana yawe ntabwo yizeye. Abizeye Imana tuyirangurira. Imana ya muri gicume, Imana yange igiye gukora akantu kuri bo. Imana igiye gukora akantu muri iki cyumweru. Imana igiye kugutunguza abanzi bawe. Imana igiye kugutungurira muri karitsiye utuyemo.